Nende maovo kuma kauntini ya Masako ni kanana mo enende isioni siya cheva luki kiomo na kiu laika ngundo ya odhiloni wa suwa ni kauntini ya Masako ni makuli ya kambuni wa kunyaita mwaki wa stima wa Kenya Power uvonge wa Masako ukalata kutungi ya mutambo wa kunyaita mwaki wa stima kisioni cho meweta hata mena mbewa chumwa kimwe me kivinduni itina wa mutambo wa transformer kulivuka na mayao na matambia ma kutungiwa kwa mutambo ingithina munene ula umekumbilite na wende kukusiwa kisioni ki ni usangili na ungei masoko nilivo chumbani tuniwe Boni Mutisia ya mawetakana methitwe kivinduni tina mutambo nyaicha mwaki wa stima kulivuka na mataala mesokoni na mukuvua na kwete siko cia usangili kuyatandithia na enenthi na nithukumia soko wa chevaluki twina challenge kinene muno nundu transformer yitu ya soko yavulikile na wethi atu kivinduni neta nesovulika twina mulika mwizi cie baa soko yu ina thukuma cia kana na wethi aite umuliku kwina challenge cha security tunayo na onduka ina vunzagwa ku ikatilwa mabati kuyo lo ingei kalika ndene ikoya mali ya ene na yethi ayu taekali pena thina mwingi muno na utandithia wina thina nundu o wa manda kila wa manda kiese wa weyo kivinduni na kune wenukie kima watakana kiende na utamba cha uthukumi na mikrileo ya kila muthenya maimwenda muyumbe wa kiliomuge cha kangulo fambia ni muli kusukuma na kuikithekana mutambo uyu ni watungiwa na ingi mwaki wa stima na kusioka kisioni ki na mwethuluko macho ni asia thina wa stima muno mundu simutike ionengane kuya misie ona ingitike ionengane na ingi yisela na kuku iyo itula misie ikuwe izi mona ikuanesia na mboso kumisi mundu kuku ina thina wa security nundu wa thina wa nza mumbunge witu kuma wavulika mundu onetha vate mundu wa munenge report mundu wa communication lakini we mwene vala witiasya ewe wasya witu kana transformer ache valuki ni yanangikie na ndiaeza kwa repair asisio nundu tona ututethio enende ya thina unene wa maresekana siko siongi ende na kwikathi ya muno masani mawiyo na mwatanithia lamena matukana biasala kivaganyo kutiwa na wasio munene maikule serikali ya kaunti ya Masao kwikithekana mataala mamulika masani mawiyo ni matungiwa ni affected na ungeyula wikunu ndo amulika mwisi na stima nethine akiona temewa ebati na kuwa mboso 2 times ndini ya store yakwa ndino ni mwingi kila ndo anakulia ni serikali yabo manovo wa security ya stima ko bulika mwisi yo bana wa yekuma tene ona simo tona mbauthi na stima ona usioka na transformer na kana alibuka kweba kuingisa kabisa yuko huwa na kwikala baso ko yiti kala ibi kasa au mwaka na sawa na ndusu timba no kita ko musi tikatia yuko tikatia mocho ya mekwa no eli tia ingi na mayisi wetu na otete soko eno yuko ndie ndia cia kila kitu na kwithiwa kiende ku ni ngabana MCA mama nebo wa soko wa chevaluki yu mawetakana ni chumwa kimwe cha vikia na uthela itina wa mutambo uyu kulivuka na kwithwa kambuni ya kunyaicha mwaki ya uvikia na uvetanga ende kule utonga ungi na maviasala la mavikia na utomea sima na makuwa nangi kavyu nangi kuvinga maviasala mo na kutiwa thina ni matena kindu ye na chumwa kima yukuma ya voleka na Kenya Power ni mogie maumiela ya volekile makua lakini maya atongenge na kuma buyu bekala bekivinduu na soko andala matumia stima maibevya mayenza saluni mawya maone maungamie yumetelete transformer yetwe kana Kenya Power matutavya yu metro setambia imenye yao mundu zine emergency weza kwa munene timu ze kwa mundu twacia mundu no akwate sola akamuleka soko wenda stima ugethia kila kona ni kwa kanete stima lege na matukalatile transformer nikenda matusobisa stima na MCA na gavana mahika mpango wondu me utusobisa mulika mwizi nikenda soko witu wetha wina cheni wethi enda thukumanga na ene business yala meku soko na mmethe memuone mathukumenesa uma chevaluki kangundo kaunti ya Masako nyani Boni Mutisia.